Salom, horas mahubata haganupan, Bapa, Inang, nama poso, Huria GKPS Padang Bulan. Tarpuji ma Tuhan, ala ibagas ni panramotion ni, boy hita pajupa use, laho pasangapkon memuliakan nama Tuhan, bani kebaktian mingguta sadarion. Bapak Inang, gorani mingguta, minggu pelajar, minggu paduahon doktrinitatis. Jana topik ni mingguta, setia mengirikon apa mengidangi Jehovah. Hubani nasiam namen dihuti live streaming, hatahon hanami, selamat berkebaktian mahubata haganup, Tuhan mah mamasu-masu hita haganupan. Bapak Inang, paima ipuka hita kebaktianta, bohit iberehami panorang untuk bersat teduh sejenak, imulai hanami. Amin. Dilo-dilo marhasadaon, nasiam hasoman, nini hatani Tuhan. Biar mangida Jahobado permulaan ni habotohon. Anjaha Jahobado sibere hapentaran. Humbani pamangan nido roh habotohon pakon hauhuron. Dihuddo GKPS mendukung peningkatan pasal habotohon apa hapentaron. Sonai homa pengembangan diri bani ganup jolma, termasuk hubani ganup pagorini GKPS. Aido ase iban hita sada minggu khusus pasal ai. Aima minggu pelajar GKPS. Puka hita mah ibadata ase riap hita jonjong. Mandoding hita bani doding haleluya 412 ayat sada das hubani 2 sangga mandoding iotang hanami barisan prosesi memasuki ruangan ibadah. Ibagas korani na bata bapa, pakon Tuhan Yesus Kristus apa tundi na pasing, sito palangit pakon tanoon. Amin. Agipe mardalan nau bani lombang bagas ni agolapan, seng mabiarau. Ayhamdo makasumaniyaw, tukotmu pakon simambo mudo mangapuhiyaw. Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya.
mahita. Ham Tuhan ne bata bapa nami, martupu doha nami bani ari napi na pasing muon. Ajari ham maha nami mamuji pakon pasangap kon goranmu. Mari tehata apa pambayaran nami. Buai ham mahuhur nami marhite tundimu na pasing in. Asimar malas nyuhuran nami membalusi janah mangkorjahon hatamu. Ayatamu indo hagoluhan nami. Marhite Yesus Kristus paluain, roha nami mangelek hubamu. Amin. Hundul ma huria. Ham onai bataku nama nopa au, ainalo jada gikon, ibaen golukon. Puji hita Tuhan ta, marhite doding haleluya, 388 ayat sada das hubani 2. Puso uhurhon, ibahen dosa. Ikon hita ayat napaduahon. Riak mahita jongjong. Martunggu mahita, sepokon hita madusata hubani Tuhan nebata. Ham Tuhan nebata, Bapa nami negori atas, paridap niuhur mangida hanami. Naroh doha nami jolma pardua seon hulubemu, masuk pokon dosa nami nabuein. Hotop do hiranan hasoman, na mangarap kon pambayaran nama dear humban nami. Gati homa doha nami langsari hubani hasoman, janah gati hanami hurang sirsir manjalo pardiaran hubani hasoman. Habasaron halaya kon pakon lumbang niuhur, gati lang jupah ben nami. Hurang sirsir mangurusi pikiran ni hasoman, parsahap pakon pameran nami gati paroh ringis ni hasoman. Gatilang nama dear iben hanami, balos nilang nama dear, nabinahin ni hasoman dopa hanami. Hurang dohan nami menonggohon hasoman nami.
Urang ringgas doha nami mangapui halak na ibagas kusok niuhur. Patugah kon halak na ibagas hagalekon pakon pandolean. Sonai age pada nami do Pak Ham. Gati dolang isuhu dia nami. Halani ai ma aseroha nami masopot kondosa nami. Maiduk mauhurmu. Sasap hamma dosa nami in. Parguguhi jana ajari hamma hanami manalangkon hatamu ibagas guluh nami. Ipangindohan nami on hubamu. Ibagas kurani anakmu Yesus Kristus. Tuhan jana sipaluah hanami. Amin. Tangar anjaha porse hita mahatani nebata bagah-bagah pasal hasasapan ni dosa. Ondo ibain nebata. Mangkop-kop hita gabe dosa do iya naso mananda dosa. Ase gabe hapitoron ni nebata hita ibagas iya. Ibagas solong ni nebata doma isasap aganup dosata. Halani aing. Pataridokon hita ma tanda-tanda ni parguluhon na bayu. Hasangapon ma badi nebata ibabo. Amin. Kundul ma huria. Paima hatahapor sayaon. Puji hita Tuhan ta marhite nuding haleluya. 148 ayat sada das hubani tolu. Layak doham mambere au. Dodingkon kita ayat 80-hon. Riap mahita jongjong. Saksi hon hita mahapor seatain. Songon nasi-nasion ni haganup halak napor saya bani sabta nahon. Au por saya bani debata bapa. Barguguh nasto rimbang. Nama tepa langit pakon tanoon. Au por saya bani Yesus Kristus. Anak ni nebata nasa sadain. Indo tuhata. Nanti dimuhkon ni si Maria sanggah nape haliaban. Marte tondi na pasing, na manaron na parngit, bani panorang ni si Pantius Latus, ipar silangkon, mate anjahi tanom, turun na geruduru, mulak manggulu hubane na mate, bani ari patuluh. Naik hu surga, anjana hundul isyamu ni nebata bapa, parguguh na sorimbangin, hujai ma ia mulak magira, lau manghumi halak na manggulu pakona dok mate. Au por saya bani tundi na pasing. Bani huria parsara na pasing in. Parsaoran ni segala na pasing in. Bani hasasapan ni dosa. Bani perpuhon ni akula. Pakon bani hagoluhon sadokahni dokahni. Amin. Hundul ma huria. Kona pimpinan sinode GKPS.
Horas, salam ibagas goran ni Tuhan Yesus Kristus. Maronjolan hubani podah sada ayat 7a, biar mangidah Jehovah do parmulaan ni habotohon. Ipadas hanami ma tonah bani minggu pelajar GKPS tahun 2025 on. Songon pakataon ni Apostol Paulus, bani Timoteus ibagas 2 Timoteus 2 ayat 15, haringgaskon ma patuduhkon, pabua na bujurham ilobeni naibata, songon sada parhorja na sotarbador, na padalankon hata hasitongan in pitor-pitor. Hata haringgaskon bani bahasa asli ni, iartihon do pokut, bekerja keras, atau bergegas untuk mencurahkan seluruh tenaga. Semangat nasonai ma homa ipaundos hanami hubani haganup kuria ibagas na mandalankon pendidikan Kristen bani keluarga tabe. Domhujin ase hita orang tua ma parlobe pataridahkon pabuana bujur hita ilobe ni nebata. Ase boy gabe sitiruon hubani haganup nyombah. Bani Yesaya 54 ayat 10 tolu isobut do, anja haganup anakmu gabe susian ni Jehovah, anja bagaldo hadoharon ni nyombahmu. Dalam natang si jengisan ibagas na mendidik pakon mengajari nyombah, aima marhite pakon ibagas hatani naibata. Ase lambin porluon hita ma pendidikan Kristen na teratur bani keluarga tabe. Ase jupahan hita bani nyombah na mardohar pakon gabia rosu bani naibata kuria pakon masyarakat. Marhite minggu pelajar sadarion, ibain hita dohoma panggalangan, laho mendukung pendidikan i GKPS. Marhite yayasan pendidikan GKPS, mar pala-pala do hita asitarida homa partisipasi ni GKPS, laho pamajuhon pendidikan bani nyombah, aima pendidikan Kristen na berkarakter. Ase riap mahita mendukung pakon manonggon haganup horja pakon pelayanan na ibahin yayasan pendidikan GKPS. Ase lambin maju berdaya saing pakon pataridahkon karakter Kristen. Sonehoma ibagas na manuruskan program pelayanan ta bani tahun 2025 on, pakai hita mahoma segala potensi pakon sumber daya na adong bani kuria tabe, ibagas na mampardiatehon haganuk pendidikan ni nyombah. Marsyurupan pakon riap mapardiatehon mahita hubani haganup warga jemaat nalape dapotan pendidikan na layak. Ase marhite pelayanan ni kuria gabe boy homa sidia dapotan pendidikan na layak laho pasirsirhon masa depan nadiar. Sonai ma tonah on ipadas kanami, marhite partisipasi pakon hasil sironta marsyurupan, pakon riap mampardiatehon pendidikan, lambin surung mahomahita ibagas horjani Tuhan. Horas. Nari masuk mahita refleksi Minggu Pelajar GKPS. Tubuh ibagas hapor sayaon, marbuah ibagas holong, anjaha magolu gabe saksi ni Kristus. Porludo hita marlajar sodakah ni goluta. Marhite na marlajar tambah do pamboto. Marhite tambah pamboto, tambah do na boi gabe parsariata. Marhite tambah parsarian, tambah do homa hadoharon na boi ehapkon hita. Marhite tambah hadoharon, tambah do homa na boi ipabuahkon hita. Halaniai tulu toko hibagas Bibel na boi memberi usihat bata, asito tafsir sir hita marlajar sadokah ni goluta. Dan ia ay masada halakna, manjalohon bagi ini si bere-bere humbani Tuhan, boido ia mengalibhon nipi, poso, jenges, pandai, marpamboto, maruhur, anjaha natalu marugas doho ma ia, tapi halani pandai ini ay, ibuan do ia huhu tani halak, dobdas ia hu tani halak, ibutuskon ni maibagas uhur ni paboa
Na sora ia pabutakon dirini marhite si panganon pakon si unomoni raja. Bagai do siding pakon si taranon na ijaloni pangkorhon humbani haputusoni ay ipamasok hubagas liang ni singa pe ongga do iya hapkoni hape tetap do iya manjalom hapersayon ni ay lang mubajana lang taryun iya bani hinamantin nalang humbani Tuhan ase halakna terpelajar ay mah halakna tubuh ibagas hapersayon. Ise dohita nalang manandai Joseph. Joseph aima anak ni Jakub. Buai do sanina ni Joseph on, anjaha ia do niomba sietekan paima Benjamin. Sadoka haetekon ni, holong tumang do uhur ni bapani hubani. Tapi anggo saninani, simburu do sidea ganup, mangida si Joseph on. Dopni ijual saninani aima ia hubani halak nalegan. Do songon Daniel. Si Joseph on pe ibuan do huhutani halak. Halani saluju jana, tetap do ia marpalajari nasitong. Roh dokahni gabe roh diarni magoluhni. Ujungni gabe si pemobai ma ia ihutani halak. Mardohar do ia. Ase sangga roh saninani laho memboli si panganon, halani lohai maningting, lang sogam uhurni mangidah saninani ai. Lang idinga tibe ganu pambahenani saninani aina mabajan indo paksi. Holong do na iperbuahkan Joseph dopak ganup halak, termasuk hubani dihani. Ase halak na terpelajar, aima halak na marbuah ibagas holong. Simon na igoran Petrus aima sahalak pardeke na idilo Tuhan Yesus ase gabe susian. Ita dikoni do jalani laho mangirikon Tuhan Yesus. Dohor tumang do ia pakon Tuhan Yesus. Ia dona mangapiti Tuhan Yesus sangga soridadu manakap Tuhan Yesus. Ia dohoma na isukun Tuhan Yesus rosi tulu hali sangga itopi nito tau Tiberias. Inang simatuani pe ongga do ipamalum Tuhan Yesus. Agepe ongga ia memparnalang Tuhan Yesus, tapi sitong-sitong do ia manggolus sebagai saksi ni Kristus. Sangga inaguri Kesarea Filipi Sidea, nini Simon Petrus mamambalosi Tuhan Yesus. Ham do Kristus anak ni naibata na manggoluin. Gabe saksi ni Kristus do ia. Ase halak na terpelajar aima halak na manggolu gabe saksi ni Kristus. Amin. Lanjut kon hita mangondoskon apresiasi humbani kuria. Shalom mahubatah ganupan, malah suhurta bani minggu pelajaran, tetap doya dong hon hita apresiasi hubani nyombahta na berprestasi, songon ado mai ting-tingkon aima na ranking sada dasu ranking 10, na dong ranking ni, pakon nalang adong ranking ni nilai atas 20, sonai homa dong penambahan hubani nyombahta na berprestasi secara non akademik, baik mai vokal solo atau keterampilan nalegan. Sonario tentang hanami ma PMJ Hulobion pakun pengurus sektor perwakilan pengurus sektor sada pengurusna sektor 2 das hubani sektor pitu aseriap kita mengondoskon bingkisanon hubani niumbahta. Ase Hulobion mahita. Idilohon hanami niumbahta hun sektor sada perlobe das hun hu sektor pitu. Sada 2 tolu sektor pitu situa Priska. Ya, kepada anak-anak kami panggilkan namanya langsung maju ke depan ya. Yontang hanami, sanggah dilo hanami goran ini ombahta siap-siap ma per sektor pakon PMJ mengondoskon bingkisan domai sidiahon. Perlobe sektor sada.
Sada Yohana Diarni Saragi, 2 Natania Diarni Saragi, 3 Mirel Apicail Sitanggang, 4 Jesse Elora Girsang, Marco Haposan Damanik, Margaret Junior Damanik, Marvel Damanik, Fidela Kalista Saragi, Basa Muda Saragi, Eklesa Dekira Damanik, Rafael Risar Damanik, Pakon Fiona Kesi Damor Damanik. Ketua Sektor Pakon PMJ untuk hanami mengondoskan. Ya, langsung ibere ya. Langsung ini pengurus sektor 2 masuk, anak-anak sektor 2 pertama Berliana Maria Natalia Purba, Chelsea Evangeline Damanik, Freden Retama Purba, May Angeline Tiffany Boro Girsang, Isabel Alice Girsang, Anabel Vera Girsang, Regia Sola Gracia Simanjorang, Pakon Rahel Oktaria Saragi. Ya, yang kepada yang udah menerima geser ke belakang ya. Sektor 3, Jesselyn Natalia Purba, Glenn Metias Purba, Alicia Maharani Saragi, Nail Ehud Saragi, Anggita Rosalina Situmorang, Stephen Austin Haloho, Michaela Rizkia Tondang, Gabriela Febiola Sihotang, Gracelyn Abigail Purba, Pakon Ren Nadia Intan Munte. Pengurus sektor 4 yang tengah nami hulobe, anak-anak kami sektor 4, Nikita Edil Willy Damanik, Crispo Torres Purba, Abraham Surya Matthew Sinaga, Atira Nauli Saragi, Doria Marcia Saragi, Jevano Septari Saragi, Karsten Winarta Saragi, Efrit Lita Naura Saragi, Damar Jordan Wijaya Saragi, Langgeng Wijaya Saragi, yang terakhir Sebastian Yoel Simarmata. Sektor 5, yang pertama Nathanael Alvin Simarmata, Darren Joseph Saragi, Hans Bejalel Siringoringo, Hiskia El Siloh Siringoringo, Hana Mirakel Siringoringo, Reza Ivana Turnip, Clover Aglo Tondang, Brian Sendoro Tondang, Seren Natalia Girsang. Sektor 6 yang paling banyak jumlah ini 27 halak. 28 orang ya, 28 orang. Semangat pengurus sektor ini. Iya, yang pertama Jendin Saragi, David Torsa Saragi, Sarah Abigail Saragi, William Nathanael Saragi, Jeremy Silalahi, Jeremia Benaya Damanik,
Jordi Abednego Damanik, Jevalin Tria Damanik, Jocelyn Saragih, Jo Renhat Saragih, Gavin Devian Purba, Jevan Pietro Purba, Diandra Kesha Anabel Purba, Joshua El Nathan Purba, Rahel Priscilia Girsang, Alessandro Joseph Sumbayak, Andreas Fernando Sipayung, Aurela Saragih, Grisela The 16 Saragih, Stephen Arsen Darren Situmeang, Jesse Iona Ginting, Saud Immanuel Sipayung, Felicia Saragih, Devlin Siringoringo, Dean Siringoringo, Regina Gabriela Saragih, Yemima Gracela Saragih, Agustin Agata, Ben Stephen Sipayung, Yemima Gracela Saragih, yang terakhir Ben Stephen Sipayung. Yang terakhir sektor 7. Yang pertama Agustin Agata Purba, Ardela Joycelyn Purba, Bagas Safir Pasaribu, Elora Abigail Girsang, Gapincen Yogi Purba, Ingrid Cecilia Simbolon, Jenis Natania Purba, Renhat David Hapurba. Ya sabar kita tene Bapak Inang halani sali satau don janah malas tu manguhur ta mangidah nyombah ta berprestasi tene. Oke. Ya, sebelum kita berfoto bersama, kami mengundang Porhanger menyampaikan kata sambutan sebelum kita foto bersama. Salam. Horas mahubata haganub. Terpuji ma Tuhan, semakin setiap tahun semakin banyak, semakin bahatdo nyembahta na berprestasi. Soalnya tahun ni sekretaris na kunai tahunon adong 86 halak na berprestasi. On sungguh luar biasa anjaha iha malaskon hitama on haganupan tene. Jadi kepada anak-anak kami, selamat kepada kalian yang sudah berprestasi, dan kami juga yakin bahwa banyak di antara kalian ini yang tetap mempertahankan prestasinya. Ya, selamat sekali lagi, dan memang seperti yang disampaikan oleh pimpinan sinode tadi, bahwa pendidikan ini akan membuat kita semakin bisa bertahan di dalam dunia. Anggosonari idah kita, kalau sekarang kita lihat dunia ini teknologi semakin cepat berkembang. Ini menjadi peluang dan semakin tantangan. Tantangannya adalah
dengan teknologi sekarang, mungkin anak-anak kami akan semakin malas belajar. Iya kan? Tinggal buka ChatGPT udah dapat hasilnya, kan begitu ya. Tetapi itu adalah sebenarnya suatu peluang. Bagaimana memanfaatkannya semakin baik. Oleh karena itu kami harapkan bagi anak-anak kami yang berprestasi hari ini, terus tingkatkan prestasimu dan semakin giat belajar. Dan bukan hanya itu, tetaplah di dalam belajar tetap mengandalkan Tuhan. Dan apa yang disampaikan di dalam sekolah minggu, pelajaran-pelajaran moral, agama, kisah-kisah dan teladan daripada Tuhan kita Yesus, itu tetap dipakai, digunakan di dalam kehidupan. Dan kepada anak-anak kami yang mungkin belum berprestasi, ini bukan akhir tetapi ini adalah permulaan. Mari tunjukkan tahun depan kamu juga bisa untuk tampil di depan ini. Dan Hubata Haganupan Bapak Inang, songon pesan ni pimpinan sinode, Arab uhurta, ase nyombahta, jangan pernah berhenti sekolah kalau hanya gara-gara biaya pendidikan tidak ada. Nihur nami siap dohita orang tua na ijon on, anggodong nyombah tanah hurang ibagas ekonomi anjaha terpaksa lang sekolah, kurasa nihur nami siap dohita membantu. Halanyai Bapak Inang atap isi adong na kurang secara ekonomi ibagas pendidikan tetapi berprestasi on layak do bantuan ta nur nami secara jemaat ikuria on anjaha aido homa pesan ni pimpinan sinode Hubata Haganupan. Sada firman Tuhan untuk anak-anak kami dari Amsal 22 ayat 29. Jika engkau melihat seseorang yang cakap dalam pekerjaannya, ia akan berdiri di hadapan raja-raja, bukan di hadapan orang biasa. Jika engkau melihat seseorang yang cakap dalam pekerjaannya, ia akan berdiri di hadapan raja-raja, bukan di hadapan orang biasa. Dan yang terakhir, harapan kami sebagai orang tua, sama dengan harapan Paulus di 3 Yohanes 1 ayat 4. Bagi kami, bagiku, tidak ada sukacita yang lebih besar daripada mendengar anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Bagi kami orang tua, kalian harus hidup di dalam kebenaran. Itu adalah sukacita kami yang paling besar. Selamat hari pelajar, selamat sukses, selamat terus berjuang di dalam sekolah. Salam. Ya, minta tolong Bani Abang Situa Noah. Saya lebih minta. Ya, terima kasih. Anak-anak kami udah bisa kembali ke tempat. Selain bingkisan, yondoskon hitaro mani sertifikat hubani nyombahta, nokan domai berehon hanami hubani guru sekolah minggu ase mangondoskon. Terima kasih.
Bapak Inang, Sonari, Tangarhita Vokal Group, Humbani Bapak Sektor 5. Tes. Sisir lawan dalanko parentahmu Ijondo hanami Tuhan Sisir lawan korjaho arosumu Sawon si Elisa Maradikon lahoani Nama bogeham Tuhan Bani dilo-dilomu Nato tak sadia Lau mangiriko Apa mangidangi Di pohon anggurmu
Tuhan hari Tuhan. Persembahan kor Humbani Gemende.
Tangar hita ting-ting. Kuria nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Perlobei padaskan nami huban nasiam orang tua nami atap hasoman nami naon ope na perlobei roh mendihuti ibadah IGKPS Padang Bulan. Ibadaskan nami selamat datang huban nasiam anggulang salah na ilobe nami sekeluarga teneh on penasiam onggai didahkan nami roh GKPS Padang Bulan. Kuria nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus. Haganup parhorja atap majelis pakon haganup kuria. Padaskon selamat ulang tahun hubani Bapa. Pakon nyombah songonai homah hubani inang namar ulang tahun. Nadop ipasu-pasu Tuhan, itambahkan Tuhan umur 1 tahun bani mingguon, aima hubani Bapa situa Edi Rusman Purba, Andra Budi Permana Girsang, Bapak Arlan Candana Purba, Yosapat Damanik bani tanggal 27 Juni. Bapak Resus Purba, Lavin Nathan Sumbayak bani tanggal 24 Juni. Agata Payona Peranginangin, Bapak Agata Payona bani Pakon Agata, Pakon Bapak Johnson Sinaga bani tanggal 25 Juni. Setabi Bapak Johnson bani tanggal 26 Juni. Inang Neni Merina Saragih, Bapak Hotwin Tuah Saragih, Duin Veloy Saragih bani tanggal 27 Juni. Nathanael Alvin Simarmata, tanggal 20 Juni, Naparpudi Bani Sadarion, Bapak Hendro Ricardo Peranginangin, Pakon Roganda Tua Damanik. Selamat ulang tahun Benasiam, Tonggoni Kuria, Lambin Marbagal Nasiam menanda Tuhan Yesus Kristus, gabe pasu-pasu Nasiam, Bani Goluh Nasiam ari-ari. Torih kita, ting-ting, nama sa pakon nasiol si pangsaon di tengah-tengah ni kuriata na parlobei bani halaman na parlobei huban nami haganup perhorja kuria torih kita ulang lupa hita mendalan kontugasta bani tanggal 6 Juli minggu narohon anjaha koordinator bani panorangai aima inang situa Laria Raja Guguk ban lembar paduahon torih kita izin pertonggota minggu naroh di sektor sada dasku bani sektor pitu torih kita ianan pertonggoan pakon ise nama rambilan pakon si paragenda ase marhite ting-tingon ulang lupa hita ipasisir hita ibagas nadear ibagas naringgas hubani Tuhan ting-ting batana parlobe aima sermon kuria songon nasomal aima bani setiap hari Kamis pukul 5 sore aima manak kasih ambilan Pakon si basaon bani tanggal 10 Juli 2025. Songon nadop iridah kita haganup terpuji ma Tuhan halani lamin mertambah don nyombahta na mendapat apresiasi bani tahun 2025. Tahun nasal pulang pala songon ai bahat ni maluh ponom halak halani ai terpuji ma Tuhan nadop marmudu-mudu nyombahta bani persekolahan ni sedia. Terpuji mahoma hubani Tuhan marhite orang tua na tetap menonggohon haganup niombahta ibagas sedia marlajar mendopakon ujian anjaha menjadi sadan niombah na biar hubani Tuhan songon tonah ni pimpinan sinode tanah konayai domu hujai tonggohon hita teneh songon ibadas ni perhanger tanah konayai ase hubani niombahta na lape mendapat apresiasi boy manamin tahun naroh lamin bertambah boy sedia menjalo apresiasi i tengah-tengah ni kuria. Tonggon hita ase boy tambah anggota hunon waluh konom halak mungkin tahun naroh ibagas idop ni hurni Tuhan boy gabe 100 halak. Ai matonggota bani tahun 2026.
Dom hujai hasoman sakuria hinargani Tuhan ta Yesus Kristus manggalang hulobe dohita aima mendukung Yayasan Pendidikan GKPS songon tonah nadop ipadas pimpinan sinodeta. Huban nasiam inang ulang lupa nasiam tenes setiap hari Selasa mandihuti PA inang bani pukul 4 bot ari. Siapa huban nasiam inang nadong sektor Yerusalem. Minggu naroh pendeta Esa Girsang padaskon topik tentang mendukakan Roh Kudus. Aima hubani keluarga Bapak Aprianto Damanik. Anja sadana menarik ijon domun nadop ipadas ni pimpinan PMJeta. Aima adong sada latihan. Aima merangkai bunga altar. Jadi mengelekkan nami huban nasiam inang naposo ope. Rohman nasiam bani panorang nadop ito Tuhan aima bani hari Sabtu 5 Juli. Ipukah mai bani pukul 4 bot ari. Penambahan sektor. Belum mertambah sektor sada, sektor Philadelphia. Anjaha sadanari namin ihasi holhon aima dong sektor waluh. Anggi basah hita bani ting-ting ta torih kita jen bani ting-ting ta. Ipukah maai hun jamin ginting simpang pos das hu arah Pancur Batu. Lumabayang kon hita tene. Simpang pos arah Pancur Batu. Husiamun ngumpan surbakti das bunga terompet siapa usi husambilo arah jamin ginting anjah das koma hujung simpang selayang siapa anggodong hasoman nadong isi malingkar pakon pasar induk laucih anggodong ijay anggota kuriata ase nasir sir torih kita izin hata nasir sir torih kita izin da atap ise nasir sir masuk hu sektor waluh ase mandaftar mahubani Bapak Situa Andreas Sinaga sidokahan atigan torih kija irin aima sidokahan bani bulan Juni tahun 2025. Namangihut pindahun kuriaon naparlobe taretong sadarion pindahun kuriaon ma keluarga Bapak Rantau Jova Ketaren sektor 2 sedia pindah hu GPDI El Sadai Riau. Namangihut keluarga Bapak Salomo Panggabean sektor Sada sedia pindah hu GKPS Kongsi Laita Resort Sondiraya. Tuhan na batama maka somani sedia bani perpindahan ni sedia hu bani jemaat nabaru. Tambahan ting-ting hubata nalangdong bani kertas ting-ting ta mana perlobe. Domana kona iboge hita gemendekor doma markor sedia sebagai sada persiapan latihan aima marhitei undangan na resmi humbani pimpinan sinodeta na mengundang aima nalahoman dihuti acara pembukaan sinode bolonta na 46 tahun kon na ipukah mai mulai sada das gubani tanggal 6 Juli jadi iundang doge mendekorta roh sedia memuji Tuhan mempersembahkan pujian bagi kemuliaan Tuhan aima bani tanggal sada Juli 2025. Otik ipadas kanami bani kebaktian lapangan hanami sektor Makedonia sotabi otik tambah ipadas Bapak Pendeta Jaharianson sabetulni gemendekor ayam aima mewakili haganub jemaat. Jadi gemendekor na ipadas ni Pendeta Jaharianson aima mewakili haganub jemaat. Ijondo ketua gemendekorta abang Bapak Jasudi bani panorangai. Artinya nasiam hasoman nami gemendekor nasiam mewakili hanami teneh. Padaskan puji-pujian bani pembukaan sinode bolon. Ai padaskan nami tonah nadop ipadasni Bapak mantan Eporusta Bapak Pendeta Sumbayak. Namangihut songon nasomal tiap tahun iben hita do verifikasi keuangan. Satorapon verifikasi keuangan idalankan bani 5 Juli tahun 2025. Ipukah pukul siah sogot Marianan IGKPS Padang Bulan. Domu hujai pangindohan nami hubani haganup nasiam hasoman parhorja bendahara langpitah namin bendahara boydoroh koma ketua bendahara haganup seksi tupuan pakon diakonia sosial GKPS Padang Bulan panitia pembangunan kebaktian pagi songonai kebaktian sore songonai homa bendahara kuria maningon verifikasi do bani panorang ai naparpudi sahali hasoman pagori kuria nani hargani Tuhan ta Yesus Kristus
Kuriain padaskon na perlobe. Anggodong na hurang bani laporan keuangan. Ibadas na siam hubani PMJeta tiba bendahara kuria. Terpuji ma Tuhan lamin bahat do HP kasni kuria. Haganupin halani idop ni hurni Tuhan hubata kuria GKPS Padang Bulan. Napaduahon huban na siam haganup orang tua nami. Hasoman sakuria GKPS Padang Bulan. Terima kasih nadop membere bagal niur hubani Tuhan. Atap nadop membere kewajiban persembahan bulanan nadop itu tapkon itongah-tongah ni kuriata. Halanyai terpuji ma Tuhan bani haganup panramotian ni Tuhan hubata das kubani sadarion. Sonari sadawur hita martonggo hita. Ibagas unduk niuhur haganup hanami kuria GKPS Padang Bulan roh hubamu hambapa ibagas Tuhan Yesus. Padaskon terima kasih nami hubamu halani tetap doham manramoti perdalanan ni kuriamu. Marmudu-mudu perdalanan ni haganup keluarga bani saminggu nadop lewat. Haganup in ihapkon hanami sedo halani abak nami atau hebat nami Bapa, tapi holongmu huben nami ibagas Tuhan Yesus Kristus. Malah suhur nami Bapa, hubani hasoman nami nadop ibereham umur namar tambah 1 tahun bani samingguon. Bapa yondoskon hanami ma hasoman nami Bapa inang niombah namar ulang tahun bani samingguon. Mengelek kanami hubamu ase hamma marhite tondina passing marhorja ase hapor sayawan ni sedea lamin marbagal manandaham Tuhan Yesus Kristus. Gabe pasu-pasu sedea bani gulmit ni goluh ni sedea. Ipar horjaan, ipar sekolahan, itongah-tongah ni keluarga, itongah-tongah ni kuria. Pasu-pasu ham sura-sura ni uhur ni sedea. Hasomani ham sedea, ibagas padalanan ni goluh ni sedea. Ondos mahubamu Bapa, malas ni huru nami, marhite nyombah nami, adong waluh pronom halak bani tahunon, nadop manjalo apresiasi. Terima kasih mahubamu nadop manramoti haganup nyombah nami, ibagas persekolahan ni sedea. Ihasomani ham sedea, berangkat hu sekolah, mulak hu sekolah. Marlajar sedea, les sedea, janah boy homa ibagas idop ni hurmu dapotan apresiasi. Haganup in Bapa ihapkon hanami, hamdo naman ramoti haganup niombah ni kuriamu. Terpuji maham Bapa persaya dohanami, haganup dohanami orang tua siang pakon borngin manonggohon niombah nami. Halani ihapkon hanami sebagai orang tua, langdong tuk gogoh nami, anggolang ham makasomani manramoti niombah nami. Langdong tuk gogoh nami makasomani sedea hubani haganup situasi godaan nadong itongah-tongah ni sedea. Halani ay mangelek kanami hubamu Bapa ase niombah nami nadop mendapat apresiasi. Hama natorus makasomani sedea. Bani panorang sedea mandopakon libur dasku bani sihol sedea holi sekolah bani bulan pitu naroh. Hasomani ham sedea bani libur ni sedea. Yondoskon hanami homa nyombah nami nalapi dapotan apresiasi. Bapa elek uhur nami hubamu ase hama menambah pambotoh hapentaran hubani nyombah nami. Ase bani tahun naroh lamin martambah ma bilangan ni pagori ni kuria nyombah ni kuriamu. Boy mendapatkan apresiasi. Napataridahkon songonaha holongmu. Napataridahkon songonaha kuasamu natotap hubani kuriamu halani kuriamu pitah marpangun sandean hubamu Bapa i surga. Bapa i surga domai boke hanami ting-ting namasa pakon nasihol si pamasaon bani saminggu narohon. Ondos hubamu mahaganup rencana kerja nami rencana kuria Tuhan. Partonggoan maai pertupuan ni inang songonai sermon. Songonai pertupuan ini
nama poso bani setiap hari Rabu. Hubamuma ondos haganup, halani ihapkon hanami, anggulang bastuham, boido dear mardalan program tanpa adong dampak Tuhan. Halaniai, asibani haganup in, songonay homa haganup parhorja, nadop mambogey, pelayanan nasi holi horjahon bani pertonggoan hari Jumat narohon, pakon permingguan bani hari Minggu narohon, asihama mangurupi haganup parhorja, maritai kuasa ni tondina passing, mengajari hubani sedia nama rambilan, hatamu nasi holi ipadas Tuhan pergogoi ham sedia. Songonay homa hubani haganup pagori ni kuriamu nagabe simada jabu bani pertonggoan hari Jumat narohon, asihama mengurupi Tuhan haganup hasoman nami sakuria, ibagas pasisirhon pertonggoan i rumah ni bei, ibagas malas nihur, bahat na perlu ipasisirhon, haganup in ase idalan kon marhitai malas nihur, gabe hasangapon bani goranmu. Bapa ibagas Tuhan Yesus Kristus, yondoskon hanami, piga-piga hasoman nami, secara khusus Tuhan hasoman nami parhorja nasonari tibal ope rumah sakit. Yondoskon hanami inang situa Martina Girsang. Terima kasih Tuhan julur do mardalan operasi bani hari Jumat nasalpo. Ihasomani hamdo haganup tim medis mendalankan operasi. Boy indear mardalan halani hamdo na campur tangan bani haganup operasiin. Ase hama memasu-masu tambar pakon istirahat ni inang situa namion. Ibagas pemulihan ia. Ase boy bani ari-ari narahon. Boy ia use marhorja. Bani goluh ari-ari. Songonay humahubani hasoman nami natibal i rumah nalang boy mandihuti ibadah. Hubani inang nyonya JMC Payung baru sirait. Inang Mama Ronat. Pakon piga-piga na mungkin nalang isebutkan hanami gorani, ididah kamdo sedia marsada-sada. Elek uhur nami hubamu Bapa, asihama mempergogoi haganup hasoman nami on, marhitei horjaniton dina pasing nai pangingatkon hatamu, asih hatamu managabe gogoh hubani sedia, ibagas sedia menderita, asihama pamulihkon sedia, asih ulang gabe galek hapor sayon ni sedia, urupiham Tuhan haganup keluarga, memberi perhatian hubani orang tua na ibagas hagalekon ni akula. Songonay homa Bapa yondoskon hanami, Bapa Jamurdin Sinaga, na ibagas paimahon ahado harosuhmu hubani. Atap operasi, atap adong skenario na lain, na boy memberi tambar hubani, ibagas situasi na idopakon nalang urah bani panorangon. Asihama marhorja marhite tondina pasing hubani Bapa situa Jamurdin Sinaga. Bapa ibagas Tuhan Yesus, idah kam doha nami marsada-sada kuriamu GKPS Padang Bulan. Songon doding nadop ipadasni gemen dekor nami nakonai Tuhan. Pakon Bapa sektor 5. Asi aiman namin gabe taridah itong-atongah ni kuria nami. Sadah hanami ibagas kam. Ibotohkan nami anggolang hambastu makasomani GKPS Padang Bulan langdong gogoh nami. Boy sonon diar mardalan tursa terpuji maham Tuhan. Halanya Tuhan dami menahumbamu mamarhorja itong-atongah ni kuriamu. Anjah songon komitmen ni si Elisa. Songon doring na ipadas ni Bapa sektor 5. Ay manamin taridah huben nami haganup pagori ni kuriamu. Lang pitah ka nami mamboge hatamu. Tapi asi hatamu ma iparimbagas kon hanami. Ibujur hon hanami. Idalan kon hanami. Bani haganup gulumit ni goluh nami. Asi taridah matongon Tuhan marhitai pangabak. Parlahau pakon pikiran nami. Gabe kesaksian mahanami, gabe terpuji termulia maham Bapa, goran muna termulia na pasingin marhitai gulmit ni goluh nami kuria GKPS Padang Bulan. Ape Bapa
Age pelang sebutkan nami sada persada pergumulan nami, langdong huben nami na langdong pergumulan, parutolon, hangalutan, kesesakan, langtuk pambotoh nami Tuhan parhorja kuria mangidah, ahado nedo pakon ni pagori ni kuria. Ay manamin sihol ni hur nami Tuhan, ase jumatanganan, panramotion boy diar mardalan. Mangelek ka nami hubamu, ase hanami parhorja, boy ingat hanami jumatanganan nami, itonggohon hanami, ijupahi hanami, rahanami songon telingani seorang murid Tuhan, membogei ahado keluh kesahni jumatanganan nami. Janah rahanami menonggohon sidea, bani tonggo nami ilobemu Bapa. Mungkin lang dong naman botoh, bani panorang hanami martonggo. Tapi botoh kamdo, lang dong nasoya-soya. Bani panorang hanami, ibagas berlutut, ibagas mangelek hubamu, ase hama bastu bani haganup kuriamu GKPS Padang Bulan. Songonay homa hubani PMJ nami Tuhan. Haganup pengurus seksi, tupuan Naomi, baik kebaktian pagi, kebaktian sore, panitia pembangunan, diakonia sosial, ase marhitei ringkas niuh rumah haganup hanami, makobaskon horja, nadop itu doh kam huben nami marsada-sada. Langdong na soya-soya, nay horjahon hanami ilobemu Tuhan. Ahap kon hamma ay marhite ton dina passing. Sada pelangdong na soya-soya nay horjahon hanami ibagas kam. Pataridah kon hamma kebenaran hatamu. Aseboy ialami hanami. Gabe bertumbuh kanami. Ibagas ringgas niuhur. Laho mangidang iham. Sadia pe holi umuri bereham huben nami. Ay pe Bapa, hubani kuriamu pergumulan di tengah-tengah keluarga, ekonomi mungkin Tuhan, ibagas parhorjaan, pergumulan mengenai niombah, pergumulan nalang boy sebutkan hanami parsada-sada, hubani niombah nami nama poso, pergumulan nalahu manori horja, pakon hasoman nagabe hasoman hidup, elek uhur nami hubamu, ase hamma bastu bani haganup Bapa, domu rencana gemen dekor nami sihol mandihuti pembukaan Sinode Bolon napa 46 tahun kon bani tanggal sada dasgu bani tanggal 6 Juli sebagai warga GKPS kanami Bapa. Ase hama mangojur hanami i rumah nami bei boy manonggohon Sinode Bolon na 46 tahun kon on. Ibagas sidea naman rapat, ibagas sidea nasihol memilih pimpinan sinode. Utusan sebagai distrik Tuhan, pakon majelis gereja, asihama bastu Tuhan. Pilih kamma, isena harosuhmu, nagabe eporus nami, nagabe sekjen nami, hamma marhorja hubani haganu perutusan, anggota Sinode Bolon na 46 tahun konon. Bapak, elek uhur nami, ACCDA tetap marpangkun sandean pitah hubamu. Bapak malas uhur nami Tuhan, ibagas AGP pimpinan Sinode nami sonari, pendeta Dedi Fajar sebagai eporus, pendeta Paul Munte sebagai sekjen, langbe boy sidea gabe ipilih bani sinode na 46 tahun konon, tapi idahkan nami, AGP lang sidea dihut, tapi tetap do sidea boy ibagas malas niuhur Tuhan, anggo ibasahan nami abi na bulan Juni, ahanay padas ni eporus nami, bani panorang terakhir ibagas ia sebagai eporus. Bapak, terima kasih mahubani pimpinan sinode nami, nadop ihasomani ham, iramoti ham, sadokah 5 tahun, tokinari sihol masedea, makau baskon manyalosehon, horjani sedea selama 5 tahun. Asihama masuk ke keluargani eporus pakon sekjen nami, hujape holi sedea itu doh pimpinan sinode nami, gabe pendeta, hama masuk. Terpuji, termulia maham Bapa, pendeta nami, pendeta Esa Girsang. Natokin nari sihol padaskon hatamu, toni muna pasing mempergogohi mengajari. Asihata nasihol ipadasni pendeta namion. Ay mahata na sihol ipadas kam huben nami kuria GKPS Padang Bulan.
ibagas mandalani ari-ari ni goluh nami. Otik nari Bapa yondoskon hanami, piga-piga hasoman nami, pagori GKPS Padang Bulan, halani pindah horja, sihol masidea, lahohu horja na baru, tempat na baru, kota na baru, rup pakon keluarga, yondoskon hanami Tuhan, hubani hasoman nami, naibotohkan nami, Bapak Dorensius Pasaribu, napatar sihol berangkat pakon haganup keluarga, berangkat hu kota na baru, ianan na baru, bani horja na baru, asihama makasomani, sidea ibagas perdalanan, songonay homa hasoman nami par horja, hasoman nami sakuria, na horja i luar kota, persayahan nami hamdotong na makasomani sidea, dasku Medan, janah mulak use, hu tempat ianan marhorja, anja hamdo menramoti memasuk-masuk keluarga, na itadi kondisi dia, halani holongmu huben nami, kuria GKPS Padang Bulan. Terpuji, termulia maham Bapa. Ibagas gorani Tuhan Yesus, hanami doma martonggo. Amin. Pasonang hita uhurta, nalaho manjalo hatani Tuhan, nagabe bohal ni pargoluanta. Mandoding hita bani doding haleluya, 378 ayat sada das hubani tolu. Au idilo Tuhan Yesus, au idilo Tuhan Yesus, au idilo Tuhan Yesus. Dami ninay bata na mga tasi haganup paruhuron. Inma manramot kon uhur pa kon pikiran na siyam. Ibagas Kristus Jesus tuhatay. Bapai daham dohanami iton. Anak pakun buru ni harajaon muin dohanami. Napokut Tuhan mandihuti ibadah nami humbani mukah ninukan. Ipasadahamu hurnami haganuk bani pamujion hubam. Anja hasonari hanami masihol manangi hukam marhitehon ni hatam. Bukaham hurnami Tuhan marhiti tondui. Asiarusi hanami hatamuin. Icamkon hanami ini bagas hurnami. Janatongon ibalosi hanami in ibagas kesetiaan. Bani na mandalani ari-arina. Ibagas goran ni sipaluah kanami Jesus Kristus Tuhan nami hanami martong. Amin.
Oras mabata haganup bapainang sanina boto haganupan malas uhurta alani satu tahun ma idalani hita tahun 2025 jana sadariom maminggu na parpudi bani tongah tahun na parlubi jana 2 hari nari imasuki hita ma tongah tahun na paduahon ambilan ibata bani minggutta sadarion ibuat humbani buku sada raja-raja mindu 10 siah ipukah kun humbani ayat 15 das kubani ayat 20 sada ihuti-huti tama asihu bahasa tapi nini Jehovah mahubani mulak maho humbani dalan muhinan uhalimisan Damaskus daskosiho minaki masih Hasael gabi raja menggonggom Aram minaki mapakon si Jehu anak ni Sinimsi gabi raja menggonggom Israel minaki mahomasi Elisa anak ni si Safat kun Abel Mehola gabi nabi manggatiho. Jadi barang isi nama luah kumbani podang ni si Hasael. Bunuhan ni si Jehu maay. Anjaha barang isi nama luah kumbani podang ni si Jehu. Bunuhan ni si Elisa maay. Ambah nyai tading ope hubain i Israel 7,000 halak. Naso manawat manombah hubal. Anjaha naseng ongga manumasi. Dupai bikat masi Elias hunjai. Gabi jupah si masi Elisa anak ni si Safat. Tudu sanggah meninggal ia rappakon 12 pasang lembu ilubini. Ia do menjolom pasangan napa 12 tahun. Mamottas si Elias hun lambung ni lanjar isabe humma mantelnya ay hubani. Mittor itadikon si Elisa malumbuay. Anjaha marlitun ma ia mangirikon si Elias. Anjaha ninima mahua lopas kamma au lobe manumah bapa pakon inang asihuirikon kam. Dupai nini si Elias mahubani laoma tapi muda dah ingat nahubahin aibab. Dupai laoma ia ibuat ma lombu nasa pasang ai anjaha isayat ma ai lanjar pasangan ni lombu ai do ibaen manloppah guli ai ibere ma guli ai panganun ni halak naijayai. Dupai bikat ma ia mangirikon si Elias gabe juak-juak ni. Das kujaima. Nasiam soman totu humbani mulai sekolah minggu hita domai boto hita barita pasal si Eliason. Pakon agi panggatih ni na manuruskan horjanyai si Elisa. Menarik dumemangai jana agi ambilat tasadarion aima barita bani rangkaian ni horja na ni horjahon ni si Elias bani panorang ni. Hasa anggo ola ni teksta ay ibuat kita rado langsay takas ibata sonaha sebutul ni pardalanan ni horja ni Nabi Eliason. Alani ay budu iring kasok kita rautik ilubi. Alani on parentah ni naibatahu bani si Elias iduluk horep. Lau menuruskan ahana sihol jahonon ni. Idingat kita do. Dok bulah 2 harajaon Israel, harajaon utara pakon selatan. Ya harajaon utara ay mitur podas do manirpang humbani dalan ni Jehovah. Secara politik bani panorangai mabiar Raja Jerobeam anggo sailaw halak Israel
rumah panumbahan bait suci i Jerusalem maribadah. Alanya dong bani panorang ia terlebih bapak-bapak pondalahi tuduh hadis setahun maningolaw du Jerusalem maribadah. Alanya ima biar ya anggo saya larat kokoli hujai yelekelek si dia ma yelekelek si Rehabeam ma anak ni si Salomai ase itadik kunau. Alanya ipajongjong dua panumbahan Israel bani panorang ia i Betel pakon idan tapi seedo na law manumbah Jehovah na ibata ni si dia ay tapi manumbah anak ni lumbu na pinature songon bani pardalanan hun masir hukanaan. Halanyai terus martambah-tambah hajahaton iutaraon terlebih panorang ni Raja Ahab. Idingat kita ibuat homaburu Sidon buru halak parbegu gabe parinangon ni das matumang hajahaton ni si dia. Alanyai lang sip na ibata. Ipadalam maukum hubani halakon. Atene. Jangan bani panorang ay mamarhorja Nabi Elias. Rohma lugunya hari duka. Anggo ibasa hita bibilta hira-hira 3 tahun gabe horah ma bah itanohay. Untuk menyelamatkan Nabion diarde ben bata. Lao moho hubah kerit itimur ni sungai Jordan. Ijai maho isarihup pehon ini na ibata marhite manuk kawak pagi pakon sore ase buhay humangan tapi bah ni keritay ma inumom. Alan didukah ni horah maho mabah on isuru na ibata si Elias lao maho husarpat hutano Sidon. Anjay ma si Elias idingat kita tanda kutip iberemangan ibagas panorang na suadungay si panganonay marhite sada inang na mabalu atene sunay masadukah ni horahay tapi langsoh ijay si Elias ase sadar bang saon ni nuhur ni haganup nabi ni si Ahab nabi ni inang Isabel ay isuruh do ase ilenyap kon ibunuh marah masih Isabel lobih kumbani sonay aydo maningumbai nok kuhubani si Elias alanyay mabiar maya atene jana ibahin mapardalanan ni dopak selatan doko si ibotasi hutan si Ahab das iyahu Israel selatan hu Berseba hajai doko si ibere na ibata iya mangan mardalam ma iya 40 hari anjadas ma iya hudolok Horeb hudolok Sinai ay ma inganan ni berita ambilan sadaryo siya masoman anggoy pardia hita tata ibadah tanok kanayay atu de nagabi ayat intro itus nokan ibatta manubut sunod agepe mardalan au bani lumbang bagas ni hagulapan seng mabiar au ay hamdo na kasumaniaw tukot mu pakon simambu mudo na mga pohyaw sosok gay hubani ambilatta atene si Elias na ibagan gulap ni uhuray agepe hatahonotta ibagas pardalanan anjaha ibagas hamaholon iya tapi aido humatong prinsip ni si Elias bani panorang iya tapi na ibata na siyam hasoman lang ponggaman lupahon terlebih halak na pinilih ni halak na hinaholongan ni nabi na tetap merdingat si anjaha manangihon hatani antara ni Israel selatan Berseba pakon dulok Horeb ang gumanghuton penafsir dong dua sekitar 300-400 kilometer na idalani si Elias ibagas 40 hari 40 borngin tapi ijaipe iparsahap pun na ibatado si Elias ay mga haluhoy John Elias
Jawab ni si Dias ang widahita isimpuluhon bani ayat 10 dulu ni teks ini sonon na siya masoman ijay ninima naman ringis duaw makokop horja ni Jehovah na ibata sebot ay domma itadikon halak Israel parpadanamu domma irumbakon si dia anja panjapmu anja domma ibunuh si dia nabimu mahite podang sahala kau mando na tadi anja ipindah si dia do osahku sihol membuatai baru Roma teksta tapi nini Jehovah mahubani mulak mau humbani dalam muhinan hu halimisan Damaskus das ko sihoy jay adong tugas ni minaki masih Hasael gabe raja ni Aram minaki si Jehu gabe raja ni Israel utara anja minaki homa age si Elisa gabe panggatihmu kita ganut Korea itu hatta adong piga hal na boy irangkum hita anja isimpulhon marhite tekson nagabi si Zoloman anja pedoman batta bani naman dalani haguluhat taon lang adong jolman aso adong hagulapan ni guluh ni adene adong bedo hagulup permasalahan adong si pikir honon adong nasoberes adong sura-sura na langdas ibani haguluhat taon bahkan adong namang ganggu ubani dirita pakon ubani pikirata tapi ang gunay bata idahita ijon bani tekstaon do paksedias hadir donay bata anjaha markuasa ijape anjaha sa diharipe handulu Karmel hubir siba hanbir siba uhorep na 400 kilometer ron na siyam hasoman totak duy hasomani na ibata si Elias ra na paling manggulap pun dunia tasonari lakuboto na siyam tapi au yakin pasalay alani ijape hadir do na ibata anjah markuasa duy ijay ay manapahot kun urta agi bani masalah dunia na bagal si sonari kita memang para satta ibagas kita nangat tu kita marminggu kita diar bahkan mabere apresiasi hubani nembahta na marhasil tapi sonahado halak na Palestina sonahado Israel sonahado Iran pakon negara-negara na mencoba mendukung Sion pakon Sion ayang gopala saut haganupan rencana-rencana porang songon na ibaritahon hubatta na majangin ay na siyam masoman ijape lang adong inganan na tenang di ibagas dunia tuanima Tuhan hadir dan berkuasa di mana-mana hujay botohita na sunay Tuhanon alani iparentah ko duba ni si Elias mula maho an Horeb, Damaskus, Damsik, daerah Libanon si sonari, anjahaminaki masih Hasael gabi raja. Sedo halak Yahudi, lang halak Israel. Artini ibagas kuasa ni na ibatado humalako. Jana ay dupos ni hurta. Agi isi pemimpin ni duniaon na siyam hasoman. At nasonaha pe pikiran ni si dia ay haganupan. Halak na bagal-bagal ay ang gunay batama manggiut si dia holi siya nga dong naberkutik agisada ay dupos niyo batalani ari-arita na siyam hasoman napaduahon idahitay jin maningon sao do haganu rencana ni bata ang gudom ma irencana hutu hatta maningon sao do sanay agilang masukakal pemeliharaan ni naibata baniguluh pakon pardalanan ni si Elias ay mambuktihon pabuan na sonaydo. Si panganon na suadong lugo ni ari na mardukahan bah napakahora haganut gadong dalan ni naibata lao masarihon pakon mardiatehon haganut na porsaya hubani na marsigat tungkuban.
Maniusal rencana ni bata. Agepe ibagas duniata guk hagulapanon. Agepe ibagas pengalaman hidup ta na marhama holono na takahape bentuk niay. Naborit kekurangan pakon hal-hal naligan. Tapi idingat kita jana ia porsai kita anggo rencana ni Tuhan manihon sahut do. Hubani halak na porsaya, hubani kuryani, hubani halak na totap setia. Manangihon na ibata anjaha mangihuton parentahan. Ita ganap kuryani Tuhan. Om maneha malas kon hurta. Agepe bui masalah-masalah pakon barita-barita na manggeori pikiratta na mabuan habiaran ubatta agi bagas panorang sonari aja mungkin hubani panorang na loro. Tapi rencana ni naibatado na maningon sahod. Ang gusto na napatuluhon ay mapasongan topik ni Minggut ta sadaryo. Setia mangirikon apa mangidangi Jehovah. Setia mangirikon apa mangidangi Jehovah. Tetap setia mengikuti dan melayani Tuhan. Ang janji ni Bapa sektor 5 nukan menarik. Janji ni Bapa sektor 5 ay ingat kita nukat janji ni si dia tadi. Marhitihon ni ukal grup na niya dongkon ni si dia ay. Sir duaw. Adong opat hal no kanibe si dia hasir siron niya. Sir manangihon, sir mangirikon, sir mandalakon. Wapang kupala matungosong kalupa sa gala na porsaya. Yakin mahita na siya masoman. Ito ni. Tutumardalan roho di arni mahaguluhan nun. Agipi masanokkan hagulapan ay. Tapi sihol mahita ho mamarjanji. Sir. Setia. Lang mundur. Lang leh menjadi lemah. Anjahalang malupahon Tuhan pakon hatani. Ay manapatuluhon na sihol jolomot tahumbani tekstaon. Cuma na siya masoman. Masih isuru na ibata si Elias dihu maminati raja ni halak haram si Hazaelai. Masih lang pitah bangsa niya ay namin ipadia. Ang guidahita ay parentahay sa butul ni baik hubani si Hazael, baik hubani si Jehu raja ni Israel utara ay parentahay marisihon supaya segala kejahatan dijauhkan. Ay do parentah ni naipata. Ay masih horjani si dia, ibain izin. Horjani si Hazael, ay membunuh. Nalang ibunuh si Hazael, ibunuh si Jehu. Tapi halak nasunah doay. Ay mahalak nalang ra manangihot Tuhan. Nasa itorus hekeng ibani perguluhon ni dopak harosu ni naibata. Siyam hasoman sa persaya. Secara khusus minggu pelajar libat kesadarian. Ayalah nilang ijib beda danak talang palahu bahasa akon hata Indonesia nokat teksta ayat ini. Minggu pelajar. Pelajar na sedang mempersiapkan diri untuk masa depan. Masa depan na lebih diar. Berusaha kita sebagai orang tua. Dihut berperan sebagai opung. Sonaha ang generasi nyombah pako pahuput tahun. Gabi tungo generasi na boy memperoleh kehidupan na pantas bani kehidupan ni si dia. Tapi sada hal na lang boy humalupa hitan siya masoman. Lang untuk kehidupan sementara diar iparsiapos kita si dia. Tapi maniudihu do iparsiapos kita si dia diar. Ilubin ni naibata, terdidik ibagas kesetiaan hubani Tuhan pakon hatani. Ase sempurna si dia holi, secara jasmani pakon rohani. Diar bani haguluhan ari-ari, iberi naibata, tapi diar homa ibagas parsoran ni pakon Tuhan pakon hatani.
Alan yang gudom masonai, diar kehidupan, anjaha diar kerohanian, totu oddonai hasapon, anjaha oddona iparsita ni Tuhan, umbata haganupan, selaku anak pakun boruni ibagas harajaon. Ai dua si humbani saparipe, dok kaluar halak Israel untanoh masir humbani parjabulonan, iparentah kon iulaki si Musa do mamarentah kosonon, pai masalpu panorang ni membubahon bangsa ai. Nini sonon bani 5 Musa bindu onon. Tangi homma alo Israel. Anggo Jehovah na ibatat tain sadasi do Jehovah. Anjaha maningon haholongamu do Jehovah na ibatamu humbani sagala uhurmu. Pakon humbani sagala tonduimu. Pakon humbani sagala gogohmu. Maningon paribagas konon na siyam do ganup hataon. Sagala na hutonakon bamu sadarion. Ayak pitu. Om mana pordua airatar lebih ubat orang tua pakonopung. Anjaha maningon gogohan mudo mengajar honin hubani anakmu. Anjaha sahab-sahab kona mudoin. Sanggal hudul-hudul ham i rumahmu bagas rumahmu. Barang sangga ipardalanan ham. Barang sangga lau modom ham. Barang dopuho ham. Menuruskan hata ninai bata, pakon titah ninai bata, hubani generasi na berikut, anakmu, borumu, nyombamu, paupumu, maningon sa-sakona mudin. Sanggar hudul-hudul ham i rumah. Kisangga kebat tiap pagi mau musalni, hatini. Dok kosiai, sanggai pardalanan ham, anggurukam pakon nyombamu. Barang paima modem ham, atap dopuho ham. Ya, ranggo tolus sama sonor ramadalaku kaganupan segala orang tua pa ibagas keluarga. Ninuhur totu labin mapan do, labit takas do, labit palge do hata ni na ibatai ibagas generasi berikutnya. Bani 30 tahun na salpu, adong do sada ungkapan IGKPS on. Nalang yangkat bebani panorang. Mai ini. Dingat hitam. Nama po sodo kuria patar. Anja hada danak sikola minggu kuria haduan. Bagas itu artinya. Orang-orang muda nama posisi senarion aima kuria patar. Dalam arti kita melihat bahwa di belakang kita ini gereja masih hidup. Tapi anak sekolah minggu aima kuria haduan, yaitu jemaat dan anggota jemaat lusa. Jadi maksudnya haduat tu mang. Tapi aima generasi na berikutai na maningon si pasingaton nokan nini hata ni naibata. Maningon hata-hata honom muduin hubani anakmu. Kuria na hinaholongan itu atta. Minggu pelajar. Malah suhurta alani iparsikolahan. Adong be prestasi ni si dia. Jana ibuktihon marhite na adong juara sada kubani 10 pakon na mendapat angka 80 ke atas. Madaw apresiasi sadarion ni kita. Perangsang doon bani si dia na siya masoman. Tapi ulang lupa ita samping niya. Sedo olat ni habotohon dunia kasana paling penting. Perlu dua yang jahat penting. Tapi pangarusion hat salhatan ni naibata pakon harusun ni. Mani mo padason do mahu bani si dia. Idahita bani mingguta sadarion na siya masomat. Ipasingat tuhat tahita asi persiap kita generasi berikut on. Hubani harosun ni naibata alani ondo keluarga patar nama biar bani naibata. Ondo gereja patar nama biar bani naibata. Anja ondo warga negara patar. Haduan dokosi laubi generasi na berlobion asi tetap si dia setia anjaha mabiar bani hatan itu hatta kuria na hinaholongan ni naibata hitama sonari na pinarsahap kon ni naibata pasal ayat ini idahita anggo si Elias setia do terus
Tapi sonai do homa age penerus ni ay si Elisa. Lang palitar singati ijob basa pasal si ibani ambilat tahun. Tapi ang basa hitay si tiya do homa terus jana malas duhur ni si dia si Elisa majalo penugasan ay marhiti na isabehon si Elia mantel ni hubani anjaha agepe adong panorang bani parmisi hubani baba papon inang ni. Tapi bulus duhur ni majalo penugasan ay matandani pala do isayat lumbu na pakai ni ay bani horja ay asiboy mangan barang isip ijay bani panorang iya bahwa ia sir-sir dengan pernyataan hubani si dia na ijay anggo iya terus konon ni do pesan na ipadas ni si Elia hubani anggo iparsapon na ibatahi ta sadarion ase tetap ita setia bani pakon hubani hataniin om masih parimbagas konotta si jolomotta tuguh ibagas suhurta aja si horja honotta songon janji ni nasi bapak tanok kanay nahon sektor 5 ate de dihu mahita gano manjolom hatani ne bata mandalak konay pakon patorus konay hubani generasi ipudita amin martonggo mahita jauh banay bata bapanan guk malas nyuhur dohan nami Tuhan bani minggu nami sadarion ige kapes goran nami minggu pelajar aima na mempersiap pondak danak nami generasi ipudi nami untuk kehidupan na lebih diarna pantas hubani panorang nalahor. Terima kasih mabam ibu kaham uhur nami pasalin parmaloi ham mahomah nami asipentar nami age pasingat-singat kon hatamuin hubani si dia baik sebagai orang tua atak sebagai opung pe atak pe hajong-jongan nami dopat dan anami kaganupan ase ulang lupa nami Tuhan pasingat ton hatamu hubani si dia alani marhiteindo juppa holi hadiaron ito nga ni kehidupan ni si dia agero pudiannya Bapa na inagori atas dumay tangarham sapaat nani anja malas duhur nami Tuhan padas konin hubam alan yakin duha nami lang adong Tuhan na say pardulihon ham bani haganup sahap ni anak pakon buru ni harajaw muin agi pehamdo naman o Tuhon alan ni hamdo naman botos si diaran agi pasal hanami haganupan tapi padas kanami in ibagas pos ni uhur na itangi hukam duha nami Bapa na surga salo si maibadah nami lobe bani kebaktian sadarion tapi agi bani panorang na lauroh lambin hisah mauhur nami lambin ringgas maha nami manangihon hatamu patuduh kon kesetiaan nami mangerikon pakon mangidagiham songon na sinubu ni minggu nami sadari parguguyham haganop pribadi parguguyham keluarga parguguyham agi tupuan sektor seksi haganupan kuriamu haganup ase lambin maruhur Tuhan lao mamikirhon hatamuin anja mangguluh romban huji lambin marsa marmuliam ham marhiti haganup kuluh pakon horjanami anja hanami pitongon-tongon makorhon hadiaron ibani hagoluhan tarpuji maham Tuhan na ibata bapa nami ibagas goran di sipaluah kanamiin Yesus Kristus Tuhan nami amin. Paima yondos kok kita galangatta tangar hita malubi hata ni bata nagabi onjolan batta law manggalang ay manatar surat bani 2 Musa 35 ayat 5 patupu hanima ma kumben nima galangan hubani jahuba barangi se narosu uhurni ibuan ma galangan hubani jahuba
sonari ondosko kita ma galangata.
siap mahita jongjong. Martonggo mahita mangundos kon galangat tahubani naibata. Ham Tuhan naibata si madahanami pakon haganuk goluh nami. Terima kasih maha tahonon nami hubamu. Halani ipar mudu-mudu, ipar orot, jana ipasu-pasu hamdo goluh nami. Ibere hamdo homa parhiyon, hajor giton, si panganon pakon si inumon, rossina porlu bani goluh nami. Tanda ni terima kasih nami. Yondoskon hanami duhubamu, goluh pakon pasu-pasu nadop bineremu. Naipatupu hanamion gabe galangan nami. Papasing anjaha pasu-pasu hamon. Gabe galangan na misbo ilobemu, bahen hasangaponmu, janah mambahen lambin marhataridahan harajaonmu di dunia. Say tambahi hamma pasu-pasumu, janah say lambin paganda hamma, holong niatemu huban nami. Ajari hamma hanami, asilambin igalangkon hanami diri nami, pakon hinadongan nami hubani harajaonmu, bahen hamulionmu, ibagas goran ni anakmu Yesus Kristus si paluah kanami. Amen. Bamu saduka ni duka. Hamba panami na inaguri atas, say napapasing magoranmu, say roh maharajaon, say saut maharosuh ni uhurmu inaguri tong ahon songon na inaguri atas. Bereham mabanami sa darion haguluhan ari-ari, sasap kam madusa nami, songon panasap nami banidusa ni hasoman na mardosa dobak hanami. Ulang hanami bubay hamu parlajuan, paluah kam mahanami humbani pangago. Jana ulang masurut ringgas ni uhur nasyam. Hisahma ibagas tondui, sir-sirma mambalosi Tuhanin. Jalo hamma pasu-pasu bani Tuhan na ibatatta. Ipasu-pasu anjah iparorot Tuhan na ibatamaham. Isondang kun Tuhan na ibatama bohini hubamu anjah maidop mauhurni mangidakam. Idopak kun Tuhan na ibatama bohini hubamu. Jana ipasorap madameni hubani tondrimu. Amen.